Ой, что делать? Ақса төлер керек. А еще у меня в комнате бардак. Что делать? Убраться? Я что ли? А еще қағыз келген. Срочно оплатите за свет. А что, светка төлер керек, что ли? А порошок, зубная паста, кондиционер для волос, бальзам для волос, крем для рук, для ног, для лица, қайдан алырға? Еще менің холодильникта продукты бүткен. Кварплата? Ол нема бұлау? А қайдан ақса алырға? Кем бераңмын? Ішлерге керек? Блин, Асель, а можно я с вами еще немножко поживу? Келін саяға. Сен ұқтағым, істеп. Келін зәнне. Келін кәсік бел. Şakarın yok da mı? Gülüm şakar ver. Стоять! Это ограбление! Üzdəgin əməndə altın var, vis bir minə! Altın deyim! 100 kilo altın var mı? Bana, davay şöyle! Altınım, sık, senin aklıma gelgende. Нишләп сөтсез эчәсең? Ник ашамыйсың? Аш булсын. Amadexa é a Kumbasa. В честь сливания двух стилей классики и casual магазин Кэш дарит бомбезные подарки. Участвуй! Желаем тебе долгих лет жизни. Ульгенші еші! Мен қайттым. Ой, қайттың. Қайдан еді? Не есі? Esmani men esmani. Жоқ, екенсі. Yok, men aytmadim. Жоқ, екенсі еді. Мына жерге нәрсе қара. Мына ведь неме есі? О, зарплат алдың мы? Этем не ектер сыға. Здорово, батя. Ну все, я готов. Что делаем? Так, у нас сегодня день ног, и давай 2 по 20, приседай, разомнись. Нәмәнді батя ұлтағы, әтәң біреу күнә сені? Мам, ну это мында местный батя. Мы его так называем, он тренер. Что за день ног? Тағын бәйрәм мені сізді бүгін? Тағын ішәсіз мені? Бүтірем! Юг инде юг. День ног. Оякны кача итәбез. Оякка нагрузка бирәбез. Ауылға қойд, мен сеңе яңа бәйрәм придумала. День сына называется. Полный комплекс сонда. Утын ярасың, попқа түбінен қар күрей башлайсың, терес шығарасың, шамбол шыққойсың, пішен түшіресің, құм ташайсың. Теге батяңны да өзің біле шақыр, а то мұнда командовать етіп кіна үйрей. Онда батя түгіл, онда мен матя.
Әне, нәрсе эшләп басып торасың син? Авылда bir кәҗә тәкәсе жоғалган әҗе икәне. Мөгезләре шуңа охшап тора. Әне, әйдә, әтигәдә абонемент бүләк итәбез. Шундый ук була. Мощный. Иртән кәҗә савырга мине кулымда гына күтәреп алып чыгайын ди бит. Әй, кулдагына йөртеп алабызмы? Хәтта юк, корт бит инде ул. Я күзе чыгар, я йөрәге туктар, я бөтенләй яшь хатын алып кайтыр. Нәрсә? Бәйрәм белә димен, бар, аякларыңны качай. Батя, вы моего мальчика уж пожалейте немножко, ладно? А то его батя его не жалеет. Хорошо, хорошо, жим ногами, давай опять по 100 делай. Вот это мужик машина. Уф, үтірәбіға бімінім боламны. Бүгін бит әлі Один домының икенче сериясы яңая бит. Ой, күптен қараған жоқ, қарайым әлі. Диуана, бросай деме. Хәзір Пушкинға тағы иләгә бит. Уф, Аллақайым. Ел сайын кирпич ырғыта шушы мискиннің башына. Ладно, парень. Хочешь бросать кирпичи? Давай, бросай еще один. Бросай демесәң ырғытмай бит инде шул бала. Не надо. Юк, син әйткәнне аңламайсың, что ли, а? Другыңны жәллә. Или син татарча әйткәнне аңламайсыңмы? Ну тогда мин сиңа русча әйтәм. Не бросайны, не бросай говори. Шул тиклем тупой булырга ничек буласың ул? Аңламыйм. Каждый год одно и то же. Шуны запомнить итәргә була бит инде. А еще есть? Конечно, есть. Целый поддон бит аңарда. Давай, Марк, у него больше нет кирпичей. Кончились. Хәзер тагы берничә әйтәйин. Уф, Пушкин, уходи оттуда быстро. Бар больницага. Борыл, куаш, кит. Күрсәтә бит, колагың ишетмәймени? Әнә бит күрсәтә. Уф, Аллакайым. Эй, булар, похоже, бер нәмәне аңламайлар. Сәгать 12 җиткән бит инде, кино карай. Матурым, әйдә шампанский ичеп салат ашаякта ятып йоклаек. Ә сезне, дуслар, яңа ел белән котлыймын. Бу суыкта нәрсә шәрә баш йөрисең? Жүнле прическа булса ярар иде инде. Нәмә дип бу шундый прическасы ул хәзерге вакытта? Әнә мужские стрижки дип язылган. Әйдә, шунда алып керәм мин сине. Эй, черненький малай, киләме дә? Әйе, син. Менә бу әптрәйдән, әнә тегенди голливудский актер ясарга кирәк. Окайып карап тормагыз. Утыр тизрәк. Вакыт юк. Мә, черненький, башла. Ничек инде нәрсә? Шәшеп отырган машинка? Доттагы булган бүтән порт әтәйләр, жизнәйләр, кияүләр, божалар, онуклар, малайлар. Барсыннан да шушы машинка башыннан үткән. Яни хәзер замана әзрәк үзгәргән бит, әйдә үзе бишәмә. Хәзер вакытта ничә ала бишәшне ярамы? Тукта, улым, биреп тора бит. Бу бит сарык җүне алырга бик әйбәт машинка. Биреп тора, пожалуйста, бер атнага. Улым, нәрсә бу? Бу фирменный косметика уход за волосами дигән нәрсә. Сез бәләкәй чакта без сезне шушындай баночкага сидереп, анализ илтәдерик больницага. Яни ничек? Уф! Тош әтәсе. Рәхмәт инде сиңа, черненький. Могу предложить вам кофе, колу или виски? Нәмәнде кофе, виски. Мин бит татарка, миңа чәй кирәк, сөт белән. И покрепче, и побольше сөтен. Этот... Ну, Макшот, бери тролли, пожалуйста. Отлично. Нет у меня. Да, дома. Ну, хотя бы... Уят түгелмесең әнеңнән 32 яшькә тиклем җитеп акча сорау. Акчага саласы да возвращать-то будет. Я же твой сын же. Без этого, бля, так-то дочку хотели? Ну, не тебе, не мне, но хотя бы... Малай, Әнә бар, әтиң чакыра. мен сиңа уммен. Әнеңнән акча сорап ятма. Битемә кызыллык китереп. Нифига себе! Это так работает, что ли? Конечно, работает. Матурым! Меня, пожалуйста. Юк минем акча. Бетте минем акча. Тағы бір тапқыр менен акча сұрап кына қараямын. Үтірмесең, бар кетіңнен.
Как правильно ухаживать за татаркой? Ой, смотри, это же значок Apple. Это тебе новая яблочная техника. Ой, что-то здесь так холодно. Инар, я что-то проголодалась. Я вчера увидел твои сторисы с грустной песней Амбара Нургалиева и решил подарить тебе цветы. Жизнь без Татарина, как космос без Гагарина. Кого же выбрать, кого же выбрать? Точно, сейчас же у нас время интернета. У кого больше всего подписчиков, тот и будет моим прорабом. Твой Инстаграм вообще никому не нужен. Да, это прораб Идрисов, говорите. Ты что тут делаешь? Ты же прораб. Ты же всегда должен быть на стройке. Идрисов, ты вообще будешь работать или нет? Татарского жениха, наконец-то. Главное, ты рада, что с моим мужем татарин приехали и все. Allah'a şükür mine Tatar bulduk arada. Birisi Rus, birisi Fransız. Allah'a şükür Tatar bulduk. İnternasyonal. Numine amanda evler yok. Sağ buluruz, maturu çıktırırız. Biz yakaytıp yere gidiyoruz. Yine kadar ömürlüsün ezire. Инар, смотри, какой букет подарил Илья своей девушке. Каблук. Ильнар, а ты знаешь, что связывает все эти три песни? Они все на татарском? Ой, у тебя, оказывается, тут цветочек нарисован. Так, Ты что, только сейчас заметила, что ли? Ильнар, красивый цветочек сделала. Ага. Неужели ты понял, что я хотела цветы? Просто цветочный салон Лантана дарит скидку 10% до конца февраля. Allah yerden bilsin. А сколько стоит эта кукла? Это большая, она не продается, она эксклюзивная у нас. Ну куда ты бьешь, а? Ну куда ты бьешь? Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all. И у любви у нашей села батарейка. Я уже рядом. Скоро буду у тебя. Понял? А дальше? Алло, Козлар Клининг, срочно приезжайте, пожалуйста, а?
Ну да, у меня же кызлар здесь были. Чего? Мотором мотоклининговая компания Кызлар. Да, Зайтуна, слышала, родила она, да. Ну как родила, зачем говоришь, родила? Она кесарево сечение сделала. Я считаю, что кесарево сечение это не роды. Роды это вот родила Верка можно, когда она рожала 12-13 часов, мучилась, схватка, блядь. А не когда кесарево сечение. Она как санаторий дает, все врачи ей дело сделали, она лежала, отдыхала. Это разве роды? Вот, и вообще, я считаю, что на законодательном уровне надо запретить кесарево сечение, потому что в Одноклассниках написано, что учеными доказано, что женщина только когда рожает, любит детей, а не тогда, когда просто и вытащили. Это разве роды, это разве любовь? Вот любовь это когда мучение, когда вот страдания, а так нет, это не роды. Я считаю, что это вообще не роды. Девушка! Мимакей, мен замужем, вообще-то. Девушка! Мен күйеуде, замужем. Мен, конечно, понимаю, что мен матур қатын. Но не надо меня заигрывать иттерге. Мен замужем. Девушка! У вас колесо спущено. Я зову Толосовника, меня, пожалуйста. Колесо на машину. А я женат. Я не буду. Ильмар, я так поправилась. В Татарстане не говорят, я поправилась. В Татарстане говорят, ошаған малда үміт бар. В Татарстане не говорят красотка, в Татарстане говорят шын татар кызы. Угощайтесь. Спасибо. Какой щедрый. В Татарстане не говорят щедрый, в Татарстане говорят штансыз. Здравствуйте, это вам. Вы что, хотите мне дать взятку? В Татарстане не говорят взятка. В Татарстане говорят бубит куштанешкина. Не хотите бульджелани купить? Нет. А вот так? Обалдеть. Покупаю. Хочу стать IT-специалистом в будущем. Куда я попал? Я ж тут ничего не знаю. Вот бы кто помог, а? А давайте я вам экскурсию проведу. Конечно, конечно. Какие огромные чак-чаки. Там нет водителя? Тут же по-любому кто-то сидит. Реально будущее. Пойду расскажу остальным. В центре Москвы открылся новый татаро-башкирский клуб «Алтынай. Золотая луна». Келіңіз достар, көңіл ашырға, батусем! Әллә уже кайтып та китәләр. Не кызлар алай мыскыл итеп йөрисез инде, бер-ике киш конып китерегез, әй. Не, калыгыз инде әз генә йөрмәгез шулай кеше көлдереп. Не, әле генә монча ягып җибәрдем, калыгыз. Яра, рәхмәт инде кызлар, яме шулай килеп торыгыз, әйе. Безнең хәлләрне белеп китегез шулай. Рәхмәт, рәхмәт кызлар, молодцы, менә шулай йөрегез. Хөрмәт иткәч безне күкәйләргә салып җибәреп, Әйе. итләр, майлар, әпиләр. Рәхмәт авыл күкәй бергән өчен. Авыл күкәе бездә юк шул кызым, тавык күкәе генә бездә, кирәксә. Безгә любой итә пойдет. Кызлар, бисмилләгезне әйттегезме? Әйтеп китә. Әйдә, әйтеп китегез. Давай, исән сау. Яра, матур гына йөрсеннәр инде. Пока-пока. Попробуйте другим ключом открыть. В Татарстане не говорят. Спасибо за ваши советы. В Татарстане говорят. Утырныйра! Братан, срочно как будет на татарском ждать? Кыту. Ага, а пасти? Кыту. Ага, а на пастбище как будет? Кыту, да. Как тогда будет ждать, пока пасут скот на пастбище?
Күту күткәнне күтүдә күтү. Что чувствовал, когда приехал в деревню, увидел своего деревенского друга? Malay tur, şeyin suuna. Kişi etkeniyim bit, bir gün endeşemdi beydim. Tur! Tünü boyu yürüyler de, abitka kadar yuklaylar, dünyanı sosıtıp. Yok sen turasın mı indi, kişi de bitinde. Bir последний раз былай ауылда гуляйтып йөрисең, аңладың мы? Әнә шәһәреңә кайт та теләсә нәрсә эшлә. Чтоб я только не видела. Кеше балалары иртән иртүк торып эш эшлиләр. Минекеләр жуклайлар инде, как всегда. Әдәм көлкесе. Белә идең бит иртән торасын. Зачем так долго гулял? Ни кич покой юк миңа. Ни төнлә, ни иртән. Таң атканда кайталар да дөп чил урынына йөриләр, йоклаган кешене уятып. Ипләп кенә кирип песи урынына йөргә була бит инде. Юк инде. Yap yalan ayak. Dur! Durmalay, etten koytta bit kaha. Sine delege, mine delege. Yarat durmasan, хотя бы yabını bir yatara. Bütün nersen kurune. Elek biz yaş çağında, biz enkeylerden, etkelerden oldanırap turuğa tırışadırı. Kurkap. Siz eyken sözlerini kutigizge de elmeysiz. Biz ülgeç nişik yaşarsız mı kendi? Ya Xudayım. Yani утрагически ошо секилайда bir narsa ошо gel, пожалуйста, meni шунку parası var. Туктайын де, қарап, ошарға тұтынды. Кім үшін мен покпалыш пішірем соңыран, Ошқорға. Пісі үшін, что ли? Тілесенер сол ошайларда, шейнемейінше жұталарда жолт-жолт. Ондан соң туалеттан шықмайынше интігіп отыралар. Кешегінек бауыр пішіргенім, бірсі гастрольда, бірсі болықта, бірсі Уфада ошаушы кіші yok. Тауықларға тағып бейрен болайынды. Епит твои майтlar. Ты чё, офигел, что ли? Сенің үшін шестартам, что ли, мен? Үзін шестартта оша. Ошқа салырға керек бит қая. Ошны пішіріп бітірге керек. Әтейін балықтан қойта. Оны кишір болса әрі білет. Инеңнің бәт тәйттіресің енді қадыр, точно. Әкірінірек оша іссі біті ұтта пішкен. Пішәсің бит, үріп аша. Бүтіней ош көк қиланасың. Как будто ошатмайлар. И вообще у нас ужин через 2 часа. Батсын да күтіп ошарға бұла бит енді ошықмайыншы. Улам, бәліштәмі ме? Оша балақайым. Ошаған малда үміт бар. Что-то мен улам думала и надумала. Быйыл малларны бітіреміз. Келесі елға уже мал алмайбыз. Жолықтым, жиләдім, күн сайын иртен тұрға керек. Осларын шистартырға керек. Мен sizge уже айлақ қошан айткенім. Bir but ит алсақ базардан, бізге ұзаққа жетер. Зачем керек ол мал? Мал асырасаң да, ит сатып алсаң да, бары шул ақшасы шығып бітер. Бәрәңгісі, 2 гектар отыртабыз. Зачем sizge столько бәрәңгі? Нәрсе үшін? Келесі елға точно 2 түтәл бәрәңгі отыртабыз да, жетті. Молодец, поддерживаю. Бізге 2 қапшық бәрәңгі жетер. Пішен. Зачем керек ол пішен? Келесі елға пішен deyip ауызды да ашмайбыз. Сатып алабыз. Әнемеге сатып алабыз, малны бітіргештен. Пішен керек мені бізге. Біздігі бит пішен ашамай қадыр. Утын. Зачем керек ол утын? Көп ме күш түгірге керек утын ішлейбіз dey болым. Алып қой. Яр, үй. Bir газыл утын сатып алсаң, бізге қышқа да жейге де жетер. Келесі елға точно утынны сатып алабыз. Утын бітсе әне, ванна бар, кірісі шында, суға ақшасын төлесәгір, үлегір. Компот, қияр, кабашки, салатлар, boz толы 50 банкадан артық. Бізге нәрсеге керек ол? Зачем керек ол? Банкалар сеңа. Все, келесі елға 5 банкадан артық бір нәрсе де yapmayın. Все равно ашамайсыз. Хотя, балалар да бар, ұнықлар да бар. Сүйініп отырма, шайраппын айтам мен. Ош көзіңні, дүнжа бұл. Ауыл шәһәріне ашата. Бар, лапасқа, переступ. Oh baby, baby, yeah, come on. Oh baby, baby, how quốc du tụ sụp, tụ hôm, đời súp túp gai hơn. Oh baby, baby, tụ hết tụ lệch.
İlşat benim Mikael. İlşat mı bu? Benim Mikael. Bu teslim yapayım bu. Teslim yapayım. Mira, kanalizasyon fazla indirip gitken iyi gün okşap gittiniz benim halim bilen. Ab girmedin. Okşap gittiniz. Halim bilen ikiniz. Kanalizasyon fazla indirip. Koy kendi bir ay yağmur uzat. İyi Halim ekran Halim İshak verildi. Halim şurayı değil. Orşak Halim. Kurganım vardır mı yoktur mu? Okşanı biliriz. Aha tuğum yatsız hanım sürme. Алло, Ани, сәлем. О, привет, улам. Сен менен фотография просила, помнишь? Мен сеңа это почтаға салдым. Ашып қаралы, ярамы? Почта ешігін атып етесің ме? Мына қарайым. Ей, улам, жоқ мында, бір нәрсе де почта ешігінде. Келіп жетмеді мені әлі, почтада жоқ міне. Бүгін почтальон келмегендір, почта таратмағандырдыр әлі. Тогда мен сеңа это, телегаға закину, телегаға ярамы? Уф, жүгіртейінді бұл мені тағы ишік алды бойлап. Телега. Точно, арба бит әлі ол, әйе. Телегада қаралы. Улам, мында арбадан шүктен башқа бір нәрсе де жоқ. Нежек, телегада тоже нету, что ли? Давай тогда мылыға жіберем, мылыға, я? Мылыға кіріп қаралы. Мылы. Собын. Оштым, қорадым, мында да жоқ. Тоже нету, что ли? Ну, давай на крайняк тогда на облако сейчас закину, там посмотришь, ладно? Облако. Көктен еменде фотография болсын, сен нәрсе? Интен қоты шештің мейлі күн бәғадың ба? Да как нету? Сен нәрсе исәрләрін жүресің анда дұнжа ойлап қызай? Бәйтіге ераптан ұнылың фото жібердім деп звонит ете. Почта яшігіннен де қоратты. Орбаға да жүгіртті. Ваннаға кіребінде собын арасынан да қорадым. Еще кукка да қоратты мені. Әлі исірік мысалым? Әзірге яшілерінің шәһәр хавасын сулап, бапшы башлары эшләмәй башлады бұғай. Қазір сол тұрады бәйт, қайтсын ауылға. Бұғышы бар мұны яның шәһәрде. Малай, әнәң, пирожки пішірдім те, әйде, қойт осарға. Уф, ладно, давай, распечатаю, привезу. Колхоз есть колхоз. Couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, funny how you said it was the year, you know we did it again, I told you long ago, on the road, I got what they waiting for, don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them let the break it slow. Кіргенде құры, шыққанда жуеш. Өзе жылылық, һәм шатлық бере, нәрсе ол? Bu kısmı yeleği tukul mu? Жоқ. Ha nerse? Пакетный чай. Эту сумку ты муж купил, эти роликсы муж купил. Мақтан
Мансып, сенің башы. Сен не курмаң, что меня муж купил? Это сено меня муж купил. Это крутую тачку меня муж купил. Вышивайку мне муж купил. Муж купил, муж купил, муж купил. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо Тағыны киттім ерақларға, туған ауылны сене қалдырып, туған ауылны сене қалдырып, сүйгенімні сене қалдырып. Плюсы жениться на татарке. Первый, очень вкусно готовить. Второй, чистота дома. Третий, сразу попадешь в рай за терпение и мучения все эти годы. Telling me no, but this time I need to feel you right. We're all alone, right? Just lose control, right? Right, my soul, right? А как будет он по-татарски? У. А она? У. Оно? У. Они? Хотя погоди, дай угадаю. У? А вот и нет. Аллар. Так, а сын у вас как будет? У. Алло. Алло, Исай месяц, здравствуйте. Здрасте. Вы свадьбы же ведете? Ну, конечно, ведем. К нам в район сможете приехать? Выезжаем. Это татарша белесами? Нет, на татарском не ведем. Без Извините, работы, до получается, свидания. сидите? Серег, почему ты говоришь, что мы не ведем на татарском? Не умеем? Там ничего сложного нет. Сейчас я тебе все по-простому объясню. Смотри, сейчас я буду говорить не чай, а щай. Я начинаю пить оша, пищеньку и еще щак-щак. И будешь не моржа, а татарща. Если шахматы поиграешь, ты только так ходи. Это выкинь ты, а это носи. Танцуй ты вот так или танцуй так и пой уфтанма. И не спасибо, говори всем арахмат. Тағы қорға сиіп қойғандар, сволочлар. Бәрі бұтыреге. Сәлем әли, мен қайттым. Қайтты біреу. Ертең звонит еткені, сағат неше уже? Бітіш, 5 бітінде, іш біткеш. Мынау күрек біле сыртыңа беререйін, білем, күрек жалқы. Что ругаешься? Әтеңнің пышағына ругайыз. Ертең бит звонит еткені, қойтам тейіп. Ну, дела были они, прости, что? Дела были міне? Амында ауылда дела нету. Рахатланып, душамға түкіріп ятарыз. Қадір мен сені делаларını покажу. Топай за мной. Бүгінге сеңа фронт работы. Біріншісі, мынау қапқашыны ашырға керек. Анауынан қарны түшіріға керек әне. Лапастан пиріс шығарға керек. Бозға түшіп бәрәңгі көтеріға керек. Тұзлы қияр керек. Қайларын жерға керек тауықларны. Оларға ошарға береге керек. Уғызларға ошарға беріп, түңгілікке ябып қойырға керек. Кәжелеріні тоже самой ұнытмасқа кеше. Еще су ішірге керек. Бүгінге шулар сеңе жетіп тұрыр. Әтен қайтқаншы 1 сағаттан. Бүтін іште ішленіп бітірге тиіш. Понял? Поздно кланяться, малай. Давай, әтсегенші, бегом сарайға. Малай, сен қоя кеттің тәтей киімдерің біле. Ку-ку, что ли? Бар, еще әтәңнің костюмын киіп шығып ішле. Былай, что ли? Әлі шынапта диона енді бұл малай. Бар, іш киімнің киіп шық. Әтәң үтірі қазір. Былай нормально ма енді? Ей, жүрегіне айтам енді мен аңа. Ішінің әзірек рәтін білсінлер деймін. Дүнжа, шундай бит ол. Бізден соң дүнжаны кім күті, кім қарай? Ей, малай, әйде, бәліш пішкәндірінде шей ішәбіз. Бітлі. А Милка бык, да? Нет. А кто? А кто? Ну, Милка Мугашевский роббит! Любимый, А? что сегодня приготовить? Давай какое-нибудь татарское блюдо. Балиш? Это что? Мясо с картошкой в тесте. Нет, что-нибудь другое. Элеш? А это что? Мясо с картошкой в тесте. Нет, другое. Ишпишмаки. А это что? Мясо с картошкой в тесте. Хоть есть что-нибудь без мяса? Костовый.
А это что? Картошка в тесте. Ладно, давай-ка с тобой. Ne hallerdesiz dusqaylarım? Eli şerim itip alayım deb jatqanıyım. İtersin. Qıtın ışı bu yan demey şul vertolyot pırıldağanına. Ne ekeyim? Eli bir yaktan pırıldap gidip çıqa, eli ikinci yaktan. Nerse keygine siptire turganlardır indi. Bilgen yok şul. Xalıqni qıratırgadır mı? Sizde de şuay siptirip jürilermey? Ne ekeyim? Oppak tuman tışqa çıksan. Hazır anatigi mükerreme degen deyme virusu tağışığa deydiler bit. Şunu günün boyu siptirip jüri turganlardır. Pırdapır kelip. Ey Allah, optırağan indi, optırağan. Hayırlıga bulsun. Koya barasın ali. Key şul maskını. Kuzin tundurada kurelete şu tuman arasına çıkıp gite maskasız. O şunda kilmegeyin. О, келеш? Koyda yürüsün sen. İndi ucu ton atıp kile. Kemeyde hacen. Hayda kaçıyorsun da yürüyüm. Ha, tak. Nişlep idende yata benim oğlum. Tak ol hacen. Koyda yatası kile şunda yata. İsa mısın? İsa mısın? Халявничек. Салам алейкум. Ипташляр. Ты не татарин? İşbaşmak. О, ты знаешь по-татарски? Алло, исәмісіз, біз кеше сізді 2 билет Таиландқа бронировать еткенбіз. Отмените, пожалуйста. Нәрсе болды? Біз ойнадық. Я татарин, ты татарка. Вот шак-шак, вон там заварка. Посуда тауығына қойылған, юргак. Esin oyda kadakar yürüsün yüzünde bırakar. Onu baktım kırıksın sevimine. Emmine dizlerken şunu yalnızı yanaştığım kıyametten şunu zırhını zile. Esin oyda kadakar yürüsün yüzünde bırakar. Тағын неме болды енді? Я нарушаем. Незік нарушайттан мен? Вашым яша сыптығыз. Ол неме бұл ауыл тағын? Әлі біздің ауылдан бүтін беселер шулай йөрейсі? Немендей права дейінді? Ауылда немендей права бұғыны? Біздің ауыл беселер бүтәлі правағы йөрейдер. Регулярно. Вау-вау-вау-вау-вау! О, все понятно с вами. Ваша сразу стоянка. Әй, енді! Құбағай мен көрші ауылдағын әдіріккіні бал ескейім, шының үстінде штрафстоянка дейсі. Ой, Алла, енді. Хәдір хем біләғім мен кімге хәзір айттам? Біләғім ма хәдір кімге звайттам? Хәдір мен бір кішіге звайттам еді. Хені кәрәгімді бір әсәктар бет енді. Білә менің телефон. Алло, Мәстура, Даутова. Бұнда хенің малайы мені тұқтатты. Ана шулайды. Білдің ме мені мендей блатной тепер. Номерімді сразу істеп қой, басқа тоқтатма. Янарыңа барам дейіп, ашқын аттыра ерек. Банка звайт дейді. Алло, кем ол? Банк? Айттым дағым төлейім деп кредитті. Тағындама керек. Сіздің коллектордарды көрмәдің ме? Теге 2 доллар амбал ма? Лысый ма? Татуировкалы ма? Менің ешікке должник деп алып кеткендер ма? Жоқ. Аларды мен көрмәнім. Жоқ, көрмәнім. Көрмейсек мұнда. Bir vakit kala. Neme karayım şu kadarım dokuyu. Oh, bunu. Görüşürüz biraz dokuyun kompütüre. Şimil номер 5. Kumput. Ondan. Astagfirullah tövbe. Şunday hakkala dokuyum var mı? Духайдық кішігірмен қаламын. Сақ келе біттен сіздің бұшта қызға. Халдан тайдым, бегірі қалып, сібітменен газға квитанциялар ап келдім төлерге. Пиздаты,
Oynaşıp bilseler. Мен ойнашып юкмы? Сіздің не ішіңіз бар? Мені текшеріп отырғансы, квитанцияларыңыздың датасын язығы. Квитанцияларыңыздың датасы юк, без даты. Все, болды, эштерімді бітірдім. Одақ түгіл, әр бардачыққа документтер алам да. Так, я не поняла. Бұл что за тарағыл? Бұл что за помада ол? А бұл немеді? Колготки ол, я не поняла. Üşütme, тишик. Инеме меня изменить нормально, а? Икемен меня изменить нормально, хайван. Дура, это же твоя машина. А, ой. Ай, что? Потосты. Все, болды, эштерімді бітірдім. Одақ түгіл, әр бардачыққа документтер алам да. Так, я не поняла. Бұл что за тарағыл? Бұл что за помада ол? А бұл немеді? Колготки ол, я не поняла. Üşütme, тишик. Инеме меня изменить нормально, а? Икемен меня изменить нормально, хайван. Дура, это же твоя машина. А, ой. Ай, что? Потосты. Лейтенант Галин, ваше водительское удостоверение и техпаспорт. Мен бұнда бірідімі? Кого это тех? Біріне өкші кілді башқа менен? Кіндер ол тех? А? Стоять, это ограбление! Деньги на стол! Ой, күдәлі. Бұнан ағын көрсақлы колгот кейнен башы. Күппенді корпоративқа езді берді бара. Қайт береді бұнда. Сисілі. Мен сапқырды алып кет бұда. Ой, қосаннан бері таба алмайын. Кемеде? Небеки? Я уехал на рыбалку. Қазір курхатамен денеген башқа рыбалканы. Білерін деген рыбалканы. Мужықтарыма арақай сәлі. Қазір трубкаңды алып қына қара. Курхатамен хиңе көрмеген. Бұл ақса хиңе нәмә тілейін шуны ал. Можешь брат на играть мовка. О, дары деме, тукуре мангда. О, те мангке кадда. Все, Алтынай, алып келдік мына хитеге хин ұқсатып беремін, көріңдер. Можешь жениться. Бүгілік той іштейбіз. Ой, бәдәш. Estağfirullah tövbe. Mine kimde getirdin? Böyle beni kılık ettin. Yok. Мен оға үйленме. Musulman закондары бойынша, хин мені ұрлағансың екен. Значит, Evlenmeyim. Білегенме? 10 yıl бірге тұрғандан меңе ирем, мені яратмайын деп айтты. Алдашма, мен олай демәнім. Мен норковый шуб алмайын дедім. Норковый шубы алмайым, и яратмайым. Бір көздер. Болды ма аш? Кеші жұмдай аш бір сіремен енді. Бір де ашқа ұқсамаған. Улым несік ашайдар бұл асты? Келін қалақ бейлі. Тот деген неме yok ol, тот бер. Майонез бар ма о келін? Қайнам, әлігіне сәй қайнап сұқты. Үсі біліп тұр. Yok, рахмат, келін. Bir de сейсәхім келмей. Кейса, менің психолог мене айтты. Ненавидеть иткен кішіңе хат язда, яндыр уны. Но мен ул айтқан сөшленім, яндырдым уны. Только вот мен аңламаным. Хатты неме эшләтергә һуң? Мен қайттым. Ой, қайттың. Қайдан еді? Не есі о? Esmenim, esmenim. Yok, ikin сейіт. Yok, мен etmedim. Yok, ikin сейіт. Мына тегін асыға, қара. Ona ведь неме есі? О, зарплат алдың мы? Этем не естер сыға.
Haydan gidip. Niye yiyorsun? Ismanim min ismanim. Yok ikinci yiyip. Yok men etme etmedim. Yok ikinci yiyip. Hadi bunu çıkarın sonra. Hadi. Monavit nime yesin? Oo, zarfat aldın mı? Etem ne istiyorsun? Men qaytdim. Oy. Kaçtın mı? Haydan gidip. Niye yiyorsun? Ismanim min ismanim. Yok ikinci yiyip. Yok men etme etmedim. Yok ikinci yiyip. Hadi bunu çıkarın sonra. Hadi. Monavit nime yesin? Oo, zarfat aldın mı? Etem ne istiyorsun? Тепло летит девица. Dinleme kız babay. Akıldan yadın valla. Nişep miye hukmu mahalde. Bu hıya nur kıvışı batıkul dahı. Что за чудо-юдо? Dinleme kız babay. Beni yılda aldattı yürütahın. Atı bitken. Gazetten kaldırahın. İltivat etken üstölü beni. Bıyıl üstüme min hurakan evlerden de kaldırıp ki. iPhone, nur kıvır şuba. Hem pay yiyin. Üstüme cibutat kurultaya bu hı. Beni aldattı kırık kırık beni. Amin mi? Min toşlanmadım. Min Moskov'da yaşayayım. Atıl. Amin'e irim padarikti doğan günüme Mercedes. Amin'e ir mi? Ha, benim ir ne? Ne? Vladimir traktörüne zavoda. Min? Amin ne başlayayım indi? Ben şu günü fitness klubda yürüyeyim. Hani bana spa salonunda yatamalı. Омолаживающие ванны принимать тебя там. Eres una chica sobrenatural. Tu cara bonita a mí me tiene muy mal. No respondo si algo llegara a pasar. Yeah. Aquí no hay testigos, somos tú y yo. Prendámonos en fuego en mi habitación. No me... O, күннің бойы диванда. Nima deyning shu? O, күннің бойы диванда. Nima deyning shu? Lampochkalarni almashtirir kerak. Men senga elektrik что ли? Kran ishlamay. Men senga santexnik что ли? O, kran ishlaydi, o't yana. Kim ishlaydi? Ishlaydi, shu yonasi. Mushmachasda qirtdim. Oqsan ko'pmi? У меня на Сахарамана? Или натурой, или ерлайтничает. Shuna yig'ladingmi? Men degan nima? Yursiz что ли? Men qaytdim. Bamirkayim qaytdingmi? Jurnalistga o'xshadimi sanatoriyda? O'xshadi. Inanda menga izmini aytib yurmadingmi? Mariyalar bilan. Yo'q, ты что? Anda boshqa tatarlarda ko'p edi. Menga izmini aytib yurangmi? Mariyalar bilan ko'raytirdim menga.
Ешім келіпті ішті. Сәлем, неге? Опять ісіп қайтқан. Алкаш. Қабат шул пивнушкаға ирдар қырына үйреген ма? Етелесірге. Кем үйде хужа? Неме, программа, что ли? Allah, музыканы өндерміне шуға зеленый светофор ямала. Знакты көрмейхің міне, бұяққа бор. Әмәкей телефондан хүйдәшәхің. Хим бит за рулем. Камера турала хүн көрмейхің міне. Неменде ессіға ол? Әлі наскейін хағыған ол хинен. Біз башына ісіде хақ наскей есі. Ой, Allah, кіші шулай тұп тұқтай міне енді. Неме болды тағат? Қоя барамыз. Қоя барамыз. Қай, маны қызын құтамын сіздің. Все, келдік. Рахмет. Рахмет. Келеттік міне. Немек суқадарым ғана кетехін. Шүт, авалиға лектірменің. Тумба! Стоять! Раздевайся. Мен маньяк. Сейчас еще петнешь, мы всем время ждем. Рота! Подъем! На физзарядку! Бегом! Марш! Прием, пищи, приступить! Слушай мою команду! К уборке помещения приступить! Два наряда вне очереди! Солдат шеф Исламов, еще отбоя не было! Днем защитника Отечества поздравляю! Набуляк, заслужил. Носки. Рота! Подъем! На физзарядку! Бегом! Марш! Прием, пищи, приступить! Слушай мою команду! К уборке помещения приступить! Два наряда вне очереди! Солдат шеф Исламов, еще отбоя не было! Днем защитника Отечества поздравляю! Набуляк, заслужил. Носки. Меня гаишника туктаттылар. Добрый день, инспектор Гельмутдинов. Вы нарушили, проехали на красный свет светофора. А на какой должна была проехать? На зеленый? Знама, обтрапаралась, что ли? Меня на лохушка, что ли, на зеленый проезжать? Қарағыз, менің машинам қызыл, курткам қызыл, шапкам қызыл, телефоном қызыл, даже помадам қызыл. У меня должно быть все под цвет. Я не лохушка вообще-то. На машине марки ваши.
Meni гаишниктер туктаттылар. Добрый день, инспектор Гельмутдинов. Вы нарушили, проехали на красный свет светофора. А на какой мен должна была проехать? На зеленый? Знамо, обтрапарагыз, что ли? Меня на лохушка, что ли, на зеленый проезжать? Карагыз, менің машинам кызыл, курткам кызыл, шапкам кызыл, телефоном кызыл, даже помадам кызыл. У меня должно быть все под цвет. Я не лохушка вообще-то. Так, все, болды. Салат әзір. Мына кукайды холодильникқа тастайды. А ты чего боишься жизни? Мама, а ты чего боишься жизни? Мен бір неменен де қорқпайым. Урыс балаға. Мен оғаш көрген кіші. Мен астық көрген кіші. Мен колхоз көрген кіші. Так что мен бір неменен де қорқпайым. Біліп қой, қорқаттарың мені. О, Лесей, там квитанция. Лесей, квартплату принесли. Квартплата? Мата дали. Астағафирлаталла. Кімсің? Профилактика. А бірейлемесін бұға вообще өлтірерінім. Сәлем бітәгідгелі! Мына мен ясай оқынан тұрдым да даже кофесі бүлгірмәнім. Альбек мені город қапсып кетті іш бойынса. Бүгін бір история сөйлем дегенім. Аны еверді Беларет райынан Зарима. Заримаға сәлем! Беларет райынан сәлем! Хәзір бір башқұрт егетін әсәхи евергенді магазинға тауық арттынан. Бұл егет русса вообще сөйлеше білмеген енді. Магазинға барған екен, хатусы урыс екен. Шан хатусынан хора екен. Тауық берігіз. Хатусы, я вас не понимаю, деген енді. Шан хәзір бұл магазин бойдап жүрген де, көкей тауып алған да, көкейді апарып хатусыға көрсеткен де айтады. Ошының мамаға где? Деген. Бұна шолай достар, біліп қойығыз. Курицаның мамаға, әйнен башы. Курица, ол көкейдің мамаға бола. Оңашлы күн бітәгідгелі. Туңбаш, ишіттің ме? Басқа мене тоз хорап, келі бүрі ме? Бері мен хеге тоз, мына, қара, көрдер ме? Бұл, көрші нағзып айтса. Көрсетмей. Лесей, а раньше у вас соцсети были? Ула. Интернет. Ну там Одноклассники, ВКонтакте, друзья. Біздің вақытта карта басында біз әндік болады тұрғайны. Ана шында Одноклассниктарда ейлайнық, друзьяларда ейлайнық, контактта шында болады тұрғайны. 8 мартқа нема бөлек етейін? Әй, қойшу 8 мартты. Инде киір киімімді киіп біттім бекенді. Ашар нәмәмді аша біттім. Өлерге баққы теккен бекенді. Зияратта бірей ұрын әпірхаң болды мия шул. Шул болыр бөлеген. Ярар. Бағай, 8 март кетті бит. Bir nemele bule gitmeyin mi ney? Былтырғы бүләкті бет тұтырмағансың әлі. Siz ne için aşnaqsı profesиясын файланығыз? Çünkü bunda күпі тілейін ашарға бұла. И бесплатно. Неме ашайсыз я бұл іште? Бұл іштен мене ұқсай, отпуск ұқсай. Іште күлкілі хәлләр болғаны бар ма? Біздің ай-хайын күлкілі хәлдер бұла. Ай адағында зарплата алғанда, біз қыздар менен илаған сүкілеміз. Потому что зарплата күлкілі. Не оқырасың? Кеме болды? Апа, паук. Паук инде. Қорқыныз. Сен де қорқыныз. Но паук бұта қырмай.
Свиданияға барам. Сағат кеске 9-да. Свиданияға? Кім менен? Мен білмеймін құрым. Мен әсей кешілі. Білдірген дейішмін. Менің қызым кім менен свиданияға барам? Фотоғы бар ма? Қая көрет әлі? Бар. Кет! Осыла болды ме бір егет? Кем бұнымен свиданияға барғын? Бұнымен бірі де свиданияға үрмей. Какой-то ашкарик, жоп ашарик, аяқтары қамыт кет тапқанын кіммен үйірге. Ұстаға фырға тәуба. Ата прокурор, унесенсу больница главврач. Прокурор главврач? Қақайым әлі? Бұл неше оғын айкаттағым өте? Ашке келшіп тұрғаға өте? Бекте симпатичный егет екен дауы. Аяғы қамытты өліген, салбары шулай екен. Аты барам енді. Аты бармай не қызым. Ой, нық хайбат. Выбор молодец қызым. Мен басы екен. Кукай алырға ұнаттым да. Сен представляешь ма? Мен сайт знакомств аша таныштым бір иностранец менен. Немеде өзбек болғанты? Испанец ол. Хәзір мына келерге тиіш. Ана тұқылдатты шекілді. Кеманда! Juan Carlos Marcos Antonio Diego Motti. Estağfirullah. Олай болғас, бір әмдәп кірігін. Еуша тұр, школға қоңлайсың? Бармаймен біріндегі школға. Еуша тұр, школға қоңлайсың? Ай, надоел мне ол школа. Бармаймен ол школаға. Надоел мне ол школа. Анда бітәлі меня обзывать етелер. Аждағат етелер. И все меня там ненавидят. Бармаймен біріндегі школаға. Еуша тұр, школға қапатайтың? Звать тірек. Бүгін мен пропущу уроки. Кімге звонить деймін? Сен бет директор школы. Дорогу! Султан Сулейман хан хазретлери! Көрші, не болды? Келелім да кел, біріме өйдейім. Неме? Сен представляешь ма? Менің көршілер айырылышалар. Не үшін? Менің трусигімісін. Есігімді ең трусигімісін. Мен кесе трусигімді еуіп елгеннім тышқа. Ел сығып кетіп, менің трусигімді осырып апарып, тігілердің үйінің алдына апарып қалған. Шуның үшін айырылышалар. Әйтің менің трусигім тип. Апырағың әлі. Ол менің трусигімді дөбі тешегіне. Уяқтағың. Лучше нафиг айырылышындар. Қара, Альберт. Идешь это видео түсірейін. Hey, what's up? It's 616, shorty bad as fuck, we're... Haydi. Hey, what's up? It's 616, shorty bad as fuck, we're... Алло, скорее! Selam bitegirgeli. Mına men yasa yoquna turdim da kofe o'tiraman. Hali menda bir duraskiy kofe. Duraskiy tug'ildi. Может, kimgalar o'xshaydi, menga o'xshamaydi. Birinchi sap kirib qaradim, shu какой-то странный. Bugun sizga bir istoriya hülayim. Ana yevarda Ilish rayonidan Azat. Azatqa salam, Ilish rayonidan salam. Bir o'ris mujigi avul bo'ylab 10 hatib yurgan. Mishuqlab. Bir avulga kelib to'xtaganda, ergahina bir bavay kelganda 10 horagan endi. Теге бабай ruscha сөйлешеле bilmegen, anlamaganda. Шан теге урыстың последний үс мешок оны тұрып қалан болған. Шан теге бабайға айтады. Дед, бери все мешки! Деген енді. Теге бабай аптырап тұрып қарап тұрғанда урысқа айтады енді. Бұғыма керек ені, сенің семешкең. Мене мұқа нада.
деген. Мына шулай достар, русса аңламаһаң, симешки, симешке. Оңашлы көн бетәгезгәле. Хотите иметь высокооплачиваемую работу? Хочу, конечно. Иметь много денег? А то, хочу много денег. Кем не хочет много денег-то инде? Хотите стать успешным? А то, хочу быть успешным. Хотите быть стройной и красивой? А то, еще как хочу быть стройной и красивой. Тогда встаньте с дивана и начните свой день с зарядки. Прочтите много интересных Лохотрон, книг. алдақсылар. Мошенниктер. Знаете, что многие люди начинают... Уйдана мен дешуайтыр. Холок, давай. Сәлем бетәгезгәле. Менә мин яса якын отырдым да кофесы утырам. Бүген һезгә бер һөйләйм анекдот. Ул анекдотты ебәрде бер подписчицам. Только исем район язмаган. Был тик анекдот кына достар. Хәзер башкорт менән татар мәсеттә утыралар икән. Татар ишетә икән, ничек башкорт Алладан һорый икән 1000 сум акса. Хәзер татар йәлләгән дә башкортты, буның бер тин аксаһы юктыр дип уйлаган да 500 сум акса биргән башкортка. Башкорт алган да 500 сум аксаны, шуннан һуң тагын Алладан һорый икән. Эй Аллаһы Тәгалә, һин башка миңа татар аша акса ебәрмә. Татарың хитрый адәм, ярты аксаһын үзенә алып кала. Менә шулай достар. Аллаһы Тәгалә күпме ебәр, һәле рәхмәтле булайык. Уңышлы көн бетәгезгәле. Алмагыз психологка на премию алганным. Нәмә һездә борсой? У меня проблема с мужем. Не понимаем друг друга, скандалим. Я не знаю, что мне делать. Сыз башына. Икенче ертап. Начальник не уважает. Коллектив вообще недолюбливает. Сыз башына. Икенче штаб. Еще кайнам меня покоя не дает. Сыз башына. Иреңдә алмаштырһаң, кайнаң да икенче була. Ысынлапты. Это меня нык ярдам иттегез. Милеша Азаматовна, а вы закончили? Закончила. Весь юбсыктын тазалап, тап-таза кабинетыгыз. Сәлем бетәгезгәле. Бүген һезгә бер история һөйләйм дигән. Аны ебәрде Өфө калаһыннан башкорт кызы. Башкорт кызына сәлам. Бер малай елга буенда классташтарым һыу төшүп йөргән инде. Шуны һәр күреп калган тегеләрнең матур гына трусиктар киеп алган. Шуны тегеләрдән һорай икән. Был нимә киеп алганһыгыз ул? Шуны классташтар әйткән. Плавки, специальный һыу төшә торган. Бу югырып өенә кайтканда әсәһенә илай икән. Bütün классташтарым аны плавки киеп алган. Ә мин һаман трусиктә йөрим һыу төшүп. Шуның әсәһе бага акса бергән дә бар магазинга барып ал дигән. Был югырып барып магазинга ингән дә хатусыннан һорай икән. Бирегез миңа плавки. Хатусы әйтә икән. Bütün аксага бирәйме? Әйе дигән. Шуны һәр хатусы бага коробка бергән. Был коробканы тотканда югырып куанып кайтып ингән дә коробканы асы бар. Һә эсендә туп-тулы булавки икән. Менә шулай достар. Русса белмәһәң, плавки урынына булавки киягез инде. Уңышлы көн бетәгезгәле. Әбей, Нәмә булды? син ясакта юқары алдына мине әбит ала торган идең. Кел балайны. Әбей. Әбей. Әбиткәннән соң колагыма усым төшә торган идең. Кулакта булсын. Әбей. Ят инде, нәмә эшләйсең анда? Көтөптөр ул. Күрмәйсеңме? Тешем дигән. Колагыңды төшсәң кирәк та ул. Кара. Каругастан, астан усалар. Ямгырга. Әйе, ямгырга. Ана, өттер. Бысракта аунайдар. Елгә. Әйе. Караны, минең Ишмурат. Югыра гына, алдың осы ягына. Илүзәгә. Әйе. Allahu Ekber, Allah.
Kaydahin yaşlege. Hingim dağın. Маньяк! Kim? Mineli güneyden yürü minin başı. Hingim bısrak ayağına mıda yürü at aha. Alo Mastura. Kutla mini. Min kiyuge sığam. Наконец-то. İr taptım ödüme. İr. İsmi kim? Hey. İsmin kim? Ha? Kaydahin yaşlege. Hingim dağın. Маньяк! Kim? Mineli güneyden yürü minin başı. Hingim bısrak ayağına mıda yürü at aha. Alo Mastura. Kutla mini. Min kiyuge sığam. Наконец-то. İr taptım ödüme. İr. İsmi kim? Hey. İsmin kim? Ha? Süleyman Kukaybaş. Süleyman Kukaybaş. Ege. Nerse, şeşkeleriniz, jilekleriniz bitti mi anda? Instagram'a spokojno kirsem bular mı? Ne koysun kırıp korama şeşke de jilek. Şistin adayla ekeyim. Olarga gına bulay giteler deyirsin. Sinan aytaylı nerse keyliminde hanımın amananda çıkarıp kuyruğa. Bütün il kursindik mi kendinde. Billahi gazim onlamayayım mındı nersekeyini bilmeyim. Nerseke kılanırga bilmeler hazır. Алло, Ани, сәлем. О, привет, улам. Сен менен фотография просила, помнишь? Мен сеңа это почтаға салдым. Ашып қаралы, ярамы? Почта ешігін атып етесің ме? Мына қарайым. Ей, улам, жоқ мында. Bir нәрсе де yok почта ешігінде. Келіп жетмәді міне әлі, почтада жоқ міне. Бүгін почтальон келмегендір, почта таратмағандырдыр әлі. Тогда мен сеңа это, телегаға закину, телегаға ярамы? Уф, жүгіртейінді бұл мені тағы ішік алды бойлап. Телега. Точно, арба бит әлі ол, әйе. Телегада қаралы. Улам, мында арбадан шүктен башқа бір нәрсе де жоқ. Нежек, телегада тоже нету, что ли? Давай тогда мылыға жіберем, мылыға, я? Мылыға кіріп қаралы. Мылы. Собын. Açtım, қорадым. Мында да жоқ. Тоже нету, что ли? Ну, давай на крайняк тогда на облако сейчас закину, там посмотришь, ладно? Облако. Көктен еменде фотография болсын, сен нәрсе? Илтен қоты шейіштің мейлі күн бағағымда. Да как нету? Сен нәрсе исәрләм жүресің анда дұнжа ойлап қызай? Бәйтіге яратқан ұнығын фото жібердім деп звонит ете. Почта ящигінен де қорады. Арбаға да жүгіртті. Ваннаға кіріп енді собын арасынан да қорадым. Еще кукка да қоратты мені. Әлі исірік мысалым? Әзіргі яшілерінің шәһәр хавасын сулап, бапшы башлады эшләмәй башлады бұған. Қазір ұш отырады бәйт, қайтсын ауылға. Бұғышы бар мені яның шәһәрге. Мала, әнің, пирожки пішірдім те, айда қойт осарға. Уф, ладно, давай, распечатаю, привезу. Колхоз есть колхозом. Ой, қызым, бұл спа шәп болды, мұншаларда кірдік. Ona hamam mı? Нешік аталады? Отырдық. Хамам. Отырдық. Шәп болды, рахмет. Это тебе подарок от меня. Приятное хотела сделать. Удивила? Нешік енді подарок? Это бушқа түгірмін, что ли? Юг. Как это юг? Я Шушыға заплатила. ақша төледің ме? Заплатила. Нешесін төледің? Это секрет. Давай, әйт, нешесін төледің мұна? 2000. 2000? Ты что, әдем страма, шушыға 2000 заплатила? Лучше 2000 төлесек, оны утын алырық та, ауылда мұнша кірірік 2 ай. 2000, әдем страма, кетіңді. Güzel kit bu krahавырлар, не пойдет бұлай. Yok, bu ақшаны кире алабызға. Сіз яратасыз шулай, ақша түгіп ерейсіз, да? Ақша түгірге дейсәгіз, сіз енді міне шошы кит, имансыздар, шықыншықлар. Ой, Алла, вот дайы. Қазір мен нешік юклайым. Әдем страмы. Міне шулай енді сіз яшілер, ақшаның қадірін білмейсіз, да? Міне ақша түгіп кіна ерейсіз. Еще кіліп ұтыра кит, сүндір. Ты только наполовинку татарка. Слышишь? Скажи, я пью татарский чай и становлюсь целой татаркой. Я тихо. Kızım, jigitің бар ма? Бар. İşe mi tarta mı?
Yok nene içmeyi de tartmay. Munçalarga da yürümey. Şirlidir oralar bir kaş. Yok şirli tugel. Uzu akıllı. Akıllı bulsa seni ver yürümesi yani o. Ne? Ol meni anlatmagan, yallah hislerin duymagan, yüreğimde saklagan, unutmagan, unutmagan, ol meni anlatmagan. Bitmideme bergene. Asmanga qarayman, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Yeter karhalı üz bite gel dasa ötehin bit. Ballara kaldırmayın. Bunda oğul. Kaydalı. Anne kalbimden başka birini basarga değişme. Bunda tavukları yukta bu. Bir bunda. Kadirli dostlar. Ötegidile yetip kelgen yangi yıl bilen kaynar kutlayбыз biz kız babay bilen birge. Sizge tileyбыз bu yangi yılda çek bäxit kine şadlık. Şiir yapar, şiir yapar. Men unuttum şunu. Bu şiirde yetehin üz bite gel dasa öttün mü? Şiirdim, tamam. Yoray. Kız babay bilen birge Детмарос идет. Kursi. Selam. Привет. Halim bitti. Nima oldu? Гордо qaytib kelatam. Vrachga bordim, og'rib ketdim ben. Ты представляешь, на меня врач внимательный? Срочно пропить железо тебе. Инда железо бармы? Бар. Я давно хотел железо пропить. Әйдәйік дәді, хинен железамды пропивать етейік та. Шона ху менеке пропивать дәді. Әйлі. Бәттес, Kursi. Уже қайттың мені көріптім. Әйе, ертерек қайттым. Ялықтым, өтіп. Шәкіриян, ас! Мен қайттым, Шәкіриян! Kursi, müğüdüğün menen tukuldan, müğüdüğün menen. Это сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил. Мақтансып, сенің башы. Сенің көрмедің, что меня муж купил. Это сена меня муж купил. Это крутую тачку меня муж купил. Бычка Ваську мне муж купил. Муж купил, муж купил, муж купил. Qara. Avul bir sen. Elde bilgen yok. Frank dışındaki.
Вообще тәмһез бешерәләр. అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా తెల్ల తెల్లగుంటే ఒకడు తల్వా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా «Рабыня Изаура» по роману Бернандо Гимарайса. Автор сценария Жильберто Брага. В фильме снимались Рубенс Ди Фалько, Жильберто Мартиньо, Норма Блум, Роберто Перильо, Марио Кардозо, Беатрис Лира, Элиза Фернандес. Давай, поехали уже. Нисек поехать үтәйем мин? Бында һинең бер педалин гитмәй. Безнең автошколала үз педалине, ә һинең бында бер педаль гитмәй. У меня же автомат. Угрожать итмә меня, а у меня балта, вообще-то. Машина автомат, машина автомат. Хватит ерунда жама. Немен ерунда жаматик? Мен сізді ашарға пішірен, әйін жематты ятағың. Сейчас тогда.